aba bavukira mu miryango izwi cyane kandi bakaba baba mu buzima bwo ku rwego rwo hejuru. Bamwe muri aba bakobwa b'abakuru b'ibihugu bafite ububasha budasanzwe mu bihugu byabo, bagiye bagaragara hirya no hino bitewe n'ibikorwa byabo, ibyo bagezeho bifashishije ububasha bw'ababyeyi babo ndetse n'uburyo babayeho, nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Hari abashimirwa cyane kubera ibyo bagezeho bifashishije amazina y'ababyeyi babo, ariko hari n'abandi usanga bahura n'ibibazo bikomeye cyane ndetse bakanengwa bitewe n'imyitwarire yabo itavugwaho rumwe. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga kuri bamwe mu bakobwa b'abaperezida b'ibihugu bya Afurika, ibyo bize, ibyo bakora mu bihugu byabo, imyitwarire ya bamwe muri bo aho baba bari hose ndetse n'uruhare rwabo mu iterambere mu bihugu byabo cyangwa se mu bihugu bakomokamo. Iyi ni Love and Life Rwanda. Turagusaba gukora subscribe, like kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Tuguhaye ikaze. Ikindi kandi, niba hari icyo wifuza ko twazavugaho ubutaha mu kiganiro, bitubwire muri comment section. Umukobwa turaheraho ni uwitwa Natasha Karugire Museveni. Natasha Karugire ni umukobwa akaba n'umwana wa kabiri wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Madamu Janet Museveni. Uyu mukobwa yarerewe mu buzima bwo ku rwego rwo hejuru mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Natasha akiri muto yari afite inzozi zo kuzamura uruganda rw'imideli ndetse no kuzana udushya agamije guteza imbere umuco n'ubuhanzi bya Uganda. Mu kwihangira imirimo nk'umuhanzi w'imideli, yashinze uruganda rwitwa Natasha G&N Couture. Uru ruganda ruhuza umwihariko w'umuco gakondo wa Uganda n'ubwiza bugezweho. Uru ni uruganda ruhuza umwihariko w'umuco gakondo wa Uganda n'ubwiza bugezweho. Ibi byamuhesheje izina rikomeye cyane by'umwihariko imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, ndetse kandi akaba afite ubumenyi yakuye mu mashuri yo muri Afurika y'Epfo aho yize. Natasha Karugire yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu guteza imbere udushya n'umuco gakondo wa Uganda. Uretse iby'imideli, Natasha azwi cyane mu bijyanye na sinema, aho yanditse akanayobora filime yiswe 27 Guns. Iyi ni filime ivuga amateka ndetse n'uburyo se yageze ku butegetsi mu gihe cy'intambara y'imbere mu gihugu. Iyi filime yarakunzwe cyane kandi yagaragaje impano y'Abanya-Uganda ku rwego rw'isi yose. Mu mwaka wa 2023 Natasha yasohoye indi filime yitwa Those Among Us igaruka ku mateka ya Uganda ndetse na politike yayo. Akenshi Natasha akoresha izina rye n'ubwamamare nk'umukobwa w'umukuru w'igihugu mu guharanira iterambere ry'ubuhanzi, umuco n'imigenzo ya Uganda. Yagiye afatanya n'ibigo by'ubuhanzi ndetse n'abanyabugeni bato n'abafite ubushobozi buke, ndetse anashyigikira ubufatanye ku rwego mpuzamahanga bugamije guteza imbere ubuhanzi n'umuco mu gihugu cye. Ibikorwa bya Natasha mu byerekeye ubuhanzi bishingiye ku ntego yo gushyigikira abagore. Imyambaro ahanga igamije kugaragaza ububasha n'ubwiza by'abagore. Filime ze nazo zitanga amahirwe ku bagore mu ruganda rwa sinema, haba mu gutegura filime ndetse no mu bikorwa bifitanye isano nabyo. Muri ibyo bikorwa, Natasha Karugire yarashimiwe cyane kubera uruhare rwe mu guteza imbere imideli n'amafilime. Imideli ya hanze yagiye yerekanwa mu birori bikomeye by'imideli, naho filime ye 27 Guns yagiye yerekanwa mu marushanwa no mu birori bitandukanye by'amafilime. Nk'umukobwa wa mbere wa Uganda uzwi cyane mu by'umuco ndetse n'ubuhanzi, Natasha afatwa n'abatari bake nk'icyitegererezo ku bakiri bato, cyane cyane abashaka kugira uruhare rugaragara mu mibereho y'igihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Yanditse n'igitabo yise Sowing the Mustard Seed. Ni igitabo gikubiyemo amateka ya se Perezida Museveni ndetse n'uburyo yageze ku butegetsi binyuze mu rugamba rwo mu ishyamba. Iki gitabo gifatwa n'Abanya-Uganda benshi nk'imwe mu nyandiko zikomeye ku mateka ya Uganda. Undi umukobwa w'umukuru w'igihugu tugiye kuvugaho ni Habiba Oyindamola Tinubu. Habiba Tinubu afite imyaka 32 y'amavuko, akaba ari umukobwa wa Perezida wa Nigeria Bola Tinubu. Uretse kuba ari umukobwa w'umukuru w'igihugu, Habiba Oyindamola Tinubu
ni umunyamideli, akaba ndetse ari n'umuririmbyi n'umucuranzi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarangirije amasomo ye muri kaminuza ya Berklee College of Music iherereye i Boston. Yamenyekanye cyane mu ruganda rw'imideli nk'umunyamideli wiyerekana mu myambaro runaka imbere y'abantu mu birori byitwa The Feel the Monde. Aba banyamideli kandi babita runway model. Nyuma yatangiye gukorana n'ibigo bikomeye mu myambaro nka Vogue Magazine na Fenty Beautiful, ikigo kizwi cyane mu bijyanye no gukora ibyo kwisiga ndetse no kwita ku ruhu. Ikindi kandi kikaba ari ikigo cy'umuhanzikazi Rihanna. Ariko kandi Habiba ubuzima bwe bwatumye yibazwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse akurura impaka nyinshi cyane cyane mu Banyanigeriya, ahanini bitewe n'uko ashyigikira uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina LGBTQ+, kandi yiyita queer. Ijambo queer risobanura abantu baryamana n'abandi mu buryo babishaka batagendeye gusa ku gitsina umuntu yavukanye, barimo abaryamana n'abafite ibitsina bimwe ndetse n'abihinduje ibitsina. Ku rubuga rwa X, Habiba Tinubu yagaragaje ku mugaragaro ibitekerezo bye, avuga ko ashyigikiye uburenganzira bw'abagize umuryango wa LGBTQ+. Ikindi kandi yanatangaje ko binyuze mu kazi ke ko kumurika imyambaro akomeje gushyigikira uwo muryango kandi azaharanira uburenganzira bwabo byimazeyo. Habiba Tinubu yigeze gutangaza uburyo yiyumva ku bijyanye n'igitsina. Yavuze ko yakunze kumva ameze nk'uruvu ndetse rimwe na rimwe akitwara nkarwo, agaragaza uburyo bumwe na bumwe bwihariye mu mubiri we ndetse n'amarangamutima ye. Ni umwana wa gatandatu mu bana 7 ba Perezida Tinubu, akaba uwa kabiri mu bana 3 yabyaranye n'umugore we Remi Tinubu mu gihugu cye cya Nigeria, aho se ari umukuru w'igihugu. Ubutinganyi ntibwemewe n'amategeko ndetse kandi ubutinganyi bushobora guhanishwa igifungo kigera ku myaka 14. Naho mu ntara 12 zo mu majyaruguru ya Nigeria zikurikiza amategeko ya Kisilamu azwi nka Sharia, igihano ku baryamana bahuje ibitsina ni urupfu, babatera amabuye kugeza bapfuye. Iki ni kimwe mu bihano bikarishye bihari. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Wanu Hafidh Ameir. Uyu ni umwe mu bakobwa bazwi cyane mu gihugu cya Tanzania, akaba umukobwa wa Samia Suluhu Hassan, perezidante wa 6 wa Tanzania, wagiye ku butegetsi ku itariki ya 19 z'ukwa 3 umwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Nk'umwana w'imfura wa Perezida Samia Suluhu na Hafidh Ameir, Wanu nawe yakurikiye inzira ya nyina mu bya politiki, ahitamo kwinjira mu bikorwa bya politike nk'umunyamuryango w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cya Tanzania, Chama cha Mapinduzi. Kuva mu mwaka w'2010, Wanu abarizwa mu nama nkuru y'ubuyobozi bw'iri shyaka ku rwego rw'igihugu ndetse akaba n'umudepite mu nteko nshingamategeko. Yavutse ku itariki ya 9 z'ukwa 2 mu mwaka wa 1982 muri Zanzibar, kandi ni naho akomoka. Yavutse ku itariki ya 9 z'ukwa 2 mu mwaka wa 1982 muri Zanzibar, kandi ni naho akomoka. Kuva mu mwaka w'2005 yagiye ahagararira Zanzibar mu nteko nshingamategeko ya Tanzania. Mu rugendo rwe rwa politike, Wanu yagiye ashyirwa mu myanya itandukanye y'ingenzi. Hagati y'umwaka w'2015 n'2018 yari umwe mu bagize komite ishinzwe amategeko mu nteko nshingamategeko. Yanabaye umuyobozi w'urubyiruko rwa CCM mu majyepfo ya Unguja, igice kimwe kigize Zanzibar, hagati y'umwaka w'2008 n'2012. Uretse politike, Wanu ni impirimbanyi mu birebana n'imibereho myiza. Yashinze ishyirahamwe yise Women's Initiative Foundation WIF mu kwezi kwa 6 mu mwaka wa 2022 muri Zanzibar. Rifite intego yo gufasha abana b'abakobwa mu bijyanye n'uburezi kugira ngo bashobore kugera ku nzozi zabo no kwigira. Wanu afite impamyabumenyi mu bijyanye n'imibanire. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni uwitwa Navi Kesia Madeleine Keza Ndayishimiye. Uyu akaba ari umukobwa wa Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi.
Ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu mu mwaka wa 2025 uyu mukobwa wa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatsindiye impamyabumenyi mu mashami ya politiki no kugenza ibyaha Science Politique Criminologie ni muri kaminuza ya Gonzaga iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu butumwa bwanyuze ku rubuga rwa X, Angeline Ndayubaha Ndayishimiye madamu wa perezida w'u Burundi yashimye urugendo rw'umukobwa we, aruvuga nk'urwaranzwe no kwitanga, gukunda ubumenyi ndetse no kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Yaragize ati mu bwenge no kwihangana yateye intambwe ikomeye kandi ashikamye. Yakomeje avuga ko umukobwa we ari icyitegererezo cy'urubyiruko rufite intego, rwiyubashye kandi rwiteguye gukoresha ubumenyi bwarwo ku nyungu rusange. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 Ketsi ya Madeleine Keza Ndayishimiye yatangije umuryango witwa Bene Ntare ugamije gufasha urubyiruko cyane cyane abakobwa kugira ngo bagere ku nzozi zabo zo kwigira ndetse no kwiteza imbere. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 yatangije kompanyi ikora imideli yise Madele Company ifasha inganda zo mu Burundi ku bijyanye no gukora imyenda. Iyo kompanyi nk'uko ayivuga ifasha urubyiruko rushaka kuba abahanga mu by'imideli kurushaho gutera imbere. Mu kwezi kwa munani mwaka wa 2024 Ketsi Ndayishimiye yerekanywe ku mugaragaro mu birori nk'umufatanyabikorwa mu bikorwa by'ikigo Bon Action Mugiraneza, ikigo cyashinzwe na madamu wa perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye gifite intego yo gufasha abatishoboye. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Charlene Ruto. Charlene Ruto ni umukobwa akaba n'umwana wa gatatu wa perezida William Ruto na Rachel Ruto. Uretse kuba ari umukobwa w'umukuru w'igihugu, Charlene yagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu iterambere ry'urubyiruko. Nubwo yakunze kunengwa cyane imbere mu gihugu cya Kenya, yagiye yibasirwa bikomeye ubwo yavugwagaho ko yakoreshaga amafaranga ya leta mu bikorwa bye bwite, cyane cyane bijyanye n'icyo yise ibiro by'umukobwa w'umukuru w'igihugu. Icyo gitekerezo cyateje impaka zikomeye cyane kubera ko amategeko ya Kenya ntabwo yemera ibiro nk'ibi. Ntabwo umukobwa w'umukuru w'igihugu agira ibiro, bityo abantu benshi babibonye nk'ikinyoma cyangwa se igikorwa kitari mu murongo wemewe n'amategeko. Icyakora Charlene ntabwo yigeze acika intege. Yagize uruhare rukomeye mu guteza imbere urubyiruko, aho yateguye inama zigera kuri 31 mu kwezi kumwe gusa. Ibi bigaragaza umuhate afite mu kuzamura ijwi n'uruhare by'urubyiruko muri Kenya mu byemezo bikomeye bifatirwa igihugu. Yagaragaje ubwitange mu rwego rw'abikorera ku giti cyabo, aho asaba ko urubyiruko rwahabwa umwanya ukwiye mu rwego rw'ubucuruzi. Ni nawe washinze akanayobora ishyirahamwe ryitwa Smart Mechanized Agriculture and Climate Action for Humanity and Sustainability Foundation, rifite intego yo kwigisha urubyiruko uburyo bugezweho bwo guhinga, uburyo bushyira imbere kurengera ibidukikije no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe. Iri shyirahamwe rifasha cyane mu guhangana n'ubushomeri binyuze mu guteza imbere ubuhinzi bugezweho kandi burambye. Bikaba bigaragaza ko Charlene Ruto yiyemeje gushora imari mu guteza imbere urubyiruko mu buryo bufatika. Charlene Ruto yavutse mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1993. Mu mwaka w'2023 yashyizwe ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abagore 100 bo muri Afurika bagize uruhare rukomeye mu iterambere. Uru rutonde rukorwa na Avance Media. Azwi nk'umuntu ufite impano mu kuyobora, ariko mu mwaka ushize yemeye ko yakunze guhura n'imbogamizi zo kwitwa umuntu ufite izina rikomeye cyane ku buryo bigira ingaruka ku buzima bwe. Yavuze ko kwiyakira no kwemera uwo ari we ngo byamufashije kwihanganira iyo mitekerereze. Charlene afite impamyabumenyi mu itangazamakuru yakuye muri kaminuza ya Daystar University muri Kenya, ndetse n'impamyabumenyi mu buyobozi bw'ubucuruzi n'amahoteli yakuye muri Le Roche International School of Hotel Management mu gihugu cya Sweden. Mbere y'uko dukomeza ikiganiro, reka nguhe umwanya muto maze ukore subscribe, like kugira ngo iki kiganiro kirusheho kugera kuri benshi.
ndizera wabikoze. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Ange Kagame, ni umwana wa kabiri ndetse akaba ari nawe mukobwa wenyine wa Perezida Paul Kagame. Uretse kuba umukobwa w'umukuru w'igihugu, Ange Kagame yagaragaye kenshi mu bikorwa bigamije guteza imbere abagore, kongera ireme ry'uburezi, kurwanya ubukene, kurengera ibidukikije ndetse no mu bikorwa bijyanye no guteza imbere ubuzima rusange bw'abaturage. Ange Kagame yize Political Science muri Smith College iherereye muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiriwe icyizere na Perezida Paul Kagame amuha inshingano nk'umuyobozi wungirije w'inama ishinzwe igenamigambi n'ingamba Strategy and Policy Council ikorera mu biro by'umukuru w'igihugu. Kuva mu mwaka w'2019, Ange Kagame akora nk'umuhanga mukuru mu bijyanye n'igenamigambi mu biro by'umukuru w'igihugu. Anafite impamyabumenyi yo ku rwego rwa Masters mu bubanyi n'amahanga International Affairs, yayikuye muri Columbia University in New York, imwe muri kaminuza zikomeye cyane muri Amerika ndetse no ku isi yose. Ange Kagame akunze kwitabira inama zikomeye zibera mu Rwanda, zirimo inama y'igihugu y'umushyikirano, ndetse akanitabira ibikorwa by'ubukangurambaga by'igihugu ibyerekeranye no kurwanya ibyorezo nka COVID-19 no guteza imbere imirire myiza y'abana bato. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Tarilo Mnangagwa, ni umukobwa wa Perezida Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Yavutse mu mwaka w'1998, azwi cyane mu ruganda rwa sinema, aho akora ibyo gutegura akanagaragara nk'umukinnyi wa filime muri Zimbabwe. Yamenyekanye cyane kubera uruhare rwe mu gufatanya gutegura no gukina muri filime nk'iyitwa Nazo yasohotse mu mwaka w'2020, ndetse n'iyitwa The Story of Nahanda yasohotse mu mwaka w'2021. Niwe wagaragaye muri izo filime zombi nk'umwe mu bakinnyi b'ingenzi. Tarilo ni umukobwa wa nyuma wa Perezida Mnangagwa, yamubyaranye n'umugore we wa mbere Jane Madarayisi, yitabye Imana ku itariki ya 31 z'ukwa mbere mu mwaka w'2002 azize kanseri y'inkondo y'umura. Afite abavandimwe 5 bakuru kuri we, kandi nubwo ari uwo mu muryango wa Perezida, Tarilo yahisemo kugendera mu nzira y'ubuhanzi, aho ashyira imbere umuco n'inkuru zishingiye ku mateka ya Zimbabwe, by'umwihariko binyuze mu ruganda rwa sinema. Tarilo Mnangagwa yize ibijyanye n'ubuhanzi n'ubugeni mu bijyanye n'amashusho na filime. Yakuye impamyabumenyi mu gufotora muri Cape Town, ndetse yiga ibijyanye n'ubuyobozi bw'ibikorwa bya sinema muri Kampala University of Technology. Nyuma yo kurangiza amasomo ye agasubira muri Zimbabwe, Tarilo yinjiye mu birebana no kurwanya ubuhigi bw'inyamaswa butemewe n'amategeko, abifatanya n'umuryango witwa Akashinga. Uyu muryango uzwi mu gushyigikira abagore b'abarinzi b'inyamaswa. Yaje no kwifatanya n'ikigo cy'abagore b'abarinzi b'inyamaswa, aho akora nk'umwe mu rubyiruko rwiyemeje kurengera urusobe rw'ibinyabuzima mu kibaya cya Zambezi. Iki kigo kigizwe n'abagore 36 katojwe n'umuryango mpuzamahanga witwa Akashinga International Anti-Poaching Foundation. Gifite intego yo gukumira ibikorwa by'ubuhigi butemewe n'amategeko mu gace ka Zambezi gakize cyane ku buzima bw'inyamaswa z'ishyamba. Mu bijyanye n'akazi ka sinema, Tarilo agaragara inshuro 3 muri filime Nazo, aho yakoze nk'umufatanyabikorwa mu kuyitunganya, kandi azwi mu ruganda rwa sinema ku izina rya Signeta Ivaji. Undi mukobwa w'umukuru w'igihugu ni Brenda Biya. Brenda Biya ni umukobwa wa Perezida wa Cameroon Paul Biya, azwi cyane kubera imitekerereze n'imibereho ye idahuye n'uko abanyakameruni benshi batekereza cyangwa se baba biteze ku mukobwa w'umukuru w'igihugu. Uko yitwara n'uko abaho byagiye bitera impaka ndende, haba imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Yavutse mu mwaka w'1997,
yize mu mashuri akomeye kuva mu bwana bwe. Yatangiriye amashuri ye ahitwa Etudi, mu ishuri ryari rigenewe abana b'abayobozi bakuru, mbere yo gukomereza mu ishuri rikomeye ryo muri Yaounde ryigwamo n'abana b'abayobozi bakuru b'igihugu cya Cameroon. Nyuma yaho yoherejwe muri College de l'Armée, ishuri rikomeye ryigenga ryo mu Busuwisi riherereye ahitwa Versoix, ni hafi ya Geneve, izwiho kwigisha abana b'abakuru b'ibihugu. Yaje gukomereza amasomo ye i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho yari muri Amerika, Brenda Beer yakunze kugaragaza ibitekerezo bye ku mbuga nkoranyambaga, aho yigeze kwamagana irondaruhu rikorerwa abatwara imodoka nto zitwara abagenzi, taxi voiture, abinyujije kuri konti ye ya X yahoze yitwa Twitter. Ariko kandi igihe yamazeyo cyaranzwe n'imyitwarire yamuteye kunengwa cyane, aho yagaragaye mu buzima buhenze burimo ibirori bikabije, inzoga nyinshi ndetse n'itabi, ibintu bitari bimenyerewe ku mwana w'umukuru w'igihugu muri Afurika. Mu mwaka w'2024 Brenda yatangiye undi mwuga w'ubuhanzi nk'umunyamuziki mu njyana ya hip hop. Ibintu byatunguranye cyane kubera ko bitari byitezwe ku mukobwa wa perezida. Yabaye umwe mu bakobwa ba mbere b'abakuru b'ibihugu muri Afurika batangiye umwuga w'ubuhanzi bweruye, nubwo nabyo byakiriwe mu buryo butandukanye. Ariko icyo abantu benshi batibagirwa ni ibyari byabaye mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015, ubwo yashyiraga ifoto kuri Instagram arimo gusomana n'undi mukobwa utaramenyekanye. Iyo foto yateje impaka ndende, ivugisha abantu cyane, bituma Brenda ayikuraho ndetse anasiba n'andi mafoto ye menshi yari kuri konti ye ya Instagram kugira ngo ahoshe urusaku rwari rwatewe n'ayo mafoto. Mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'2024 Brenda Beer, umukobwa wa Perezida Paul Biya wa Cameroon, yatangaje mu mashusho yashyize ku mbuga nkoranyambaga ko afite umukunzi, maze mu mpera z'ukwezi yahise yishyira ku mugaragaro nk'umwe mu baryamana n'abo bafite ibitsina bimwe LGBTQ+. Ashyira ifoto kuri Instagram arimo gusomana na mugenzi we bahuje igitsina, uyu kandi bikemezwa ko ari umukunzi we. Ibi byakuruye impaka nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga muri Cameroon, igihugu cyemera ko imibonano mpuzabitsina hagati y'abahuje igitsina ari icyaha gihanwa n'amategeko. Ibinyamakuru byinshi byavuze ko ibyo Brenda yakoze ari igisibo ku gihugu no ku muryango w'umukuru w'igihugu. Ntabwo ari ubwa mbere Brenda agaragaye mu bibazo byavugishije benshi. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2016 byatangajwe ko yajyanywe mu bitaro i Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gufata ibiyobyabwenge birengeje urugero ku itariki ya 11 y'ukwa gatanu. Mu bindi byagarutsweho cyane harimo video yagaragaje umuzamu amubuza kwinjiza ibintu runaka mu cyumba cye, ibintu bitamenyekanye. Ni video yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ikabyara impaka nyinshi ku myitwarire ye. Kuva mu mwaka w'2020 Brenda yahisemo kwibanda cyane ku muziki, ndetse azwiho kuba inshuti n'abahanzi batandukanye b'Abanyafurika barimo Loco wo muri Cameroon. Hari igihe yatumiye Wizkid, umuririmbyi ukomeye wo muri Nigeria, amutumira mu gitaramo cye bwite cyabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu. Uretse umuziki, Brenda ni n'umucuruzi. Ku itariki ya 16 y'ukwa kane mu mwaka w'2020 yatangije iduka ry'imisatsi y'imikorano ryitwa Buri Culture and Shopping rikorera California ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa wa Perezida Biya aravugwa cyane mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Uretse ko uyu munsi na se arimo kuvuga, ise afite imyaka 92 y'amavuko kandi ngo agiye kwiyamamariza indi manda y'umukuru w'igihugu. Icy'ingenzi cyagaragaye muri zose ni uko aba bakobwa b'abakuru b'ibihugu bya Afurika, nubwo bakomoka mu miryango y'icyubahiro,
bagaragaje ko kuba umwana w'umukuru w'igihugu bidakuraho uburenganzira bwo kugira inzozi, kugendera ku murongo w'ubuzima bwabo bwite no guhura n'imbogamizi nk'abandi bantu bose. Turagushimira wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi dusaba wowe ubonye bwa mbere iki kiganiro gukora subscribe, like ndetse na comment. Kandi rwose nimba wifuza kujya ubana natwe muri ibi biganiro, urasabwa kwiyandikisha kuri iyi channel kugira ngo uzajye uhora ubana natwe mu biganiro byacu tugutegurira ukora subscribe. Naho ubutaha.